Minute emisije posvećujemo folklornom ansamblu Kica Budo Tomović, čiji su se članovi nedavno vratili iz Izmira, gdje su nastupali na jednom velikom festivalu folklora zemalja Balkana. Tim povodom naši gosti ovog jutra: Snežana Burzan, direktorica Kica Budo Tomović, Oleg Cmiljanić, Biljana Pičurić kao članovi reprezentativnog ansambla. U gostima nam je i Hasan Cano Đečević, koreograf i umjetnički rukovodilac. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Kako je bilo u Turskoj, Cano? Da čujemo iskustvo. Pa dobro, jedna vrlo lijepa turneja, brojem jedan, 12 zemalja sa Balkana, ili Balkanski festival, koji je davne 1935. godine pokrenuo lično Kemal Ataturk. Pa jedno vrijeme je bio malo prekinuo, sad je ponovo stavljen pokrenut festival i ovo je sad bio ove godine 11. po redu. Učestvovali su naravno ansambli iz Bosne, znači uz naš folklorni ansambl iz Bosne, iz Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije, Rumunije, Turske, Grčke i tako dalje. Znači ukupno 12 zemalja sa Balkana. Bili smo gosti u jednom prelijepom gradu koji ima 4 miliona stanovnika, i što je mene posebno impresioniralo, gradu koji ima mnogo lijepu zaleđinu i širu okolinu. Naravno, sad da ne nabrajamo, znači počeo od Selđuka, Efesa, sve smo to posjetili, evo možda ćete prikazati na snimcima. Ja sam ovih dan danas, što se tiče obilazaka, jer smo imali naravno i vremena za to, fasciniran Efesom i non stop posmatram te slike, evo kako smo se vratili. A Snežo, i ti dijeliš onako vrlo pozitivne impresije. Nekoliko dana ste boravili u Izmiru, također ste bili na prijemu kod gradonačelnika. Tako je, festival je vrlo ozbiljno osmišljen i veoma ozbiljno se realizuje već godinama, kao što reče i gospodin Cano. Prijem je na visokom nivou, gradonačelnik divni gospodin Aziz primio je delegaciju uslovno svih zemalja, nas 3-4 je bilo, razmjena poklona. Pozdravilo se naravno u ime Podgorice, glavnog grada Crne Gore, u ime Kica i naravno folklornog ansambla. Poželio je da ponovo dođemo, skrenuo je pažnju naravno da u Izmiru, 4-milionskom sa 11 opština, postoji jedna opština koju čine bukvalno iseljenici sa jugoslavenskih prostora, čiji smo također bili gosti, jedna spontana večera na otvorenom, na jednom lijepom prostoru nakon koncerta. Svakog dana bile su po 2 nastupa, veoma intenzivan boravak. Mnogi misle kad ide društvo na turneju da je to šetnja. To je sve samo ne šetnja. Folklor zbilje mislim da su pravi ambasadori države i kada se pojave ovi mladi ljudi, evo vidite kako ovdje dominiraju ovim studijom. Posebno Oleg, nešto si isprsio, ne mogu da ga ne vidim. Zbilje svuda privlače pažnju. A kada počnu da igraju naša tradicionalna kola, kada ih vidite u onim lijepim nošnjama, vi ste malo prije pitali ko privlači najviše pažnju. Svi kostimi Balkana su vrlo slikoviti, šareni, izražajni, možda su neke igre brže od naših ili slojevitije ili ne znam, zapetljanije, ne znam kako da se izražavam, ali ovi naše dvometraše i dvometrašice zgodne, lijepe, sređene u onim elegantnim odijelima, kostimima ili crnogorskih igara ili bokeških, imate i tih fotografija ovdje, zbilja privlače ogromnu pažnju i uvijek gdje god smo bili, ljudi su tražili da se s njima fotografišu, da se upoznaju, da pomenem počasnog konzula Crne Gore u Izmiru, sa njim smo se upoznali, družili jednu večer, a također i zbilje šarmantnog, jedinstvenog počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Izmiru, s kojim smo također razmijenili poklone, koji je jedan od osnivača ovog festivala. Eto, sve ih pozdravljam, znam da će im neko prenijeti ove tople riječi, zahvalnosti i nadam se da ćemo se ponovo družiti neke sljedeće godine. Dobro, vi ste, čini mi se, onako već domaćini tamo. Što je rekla Sneža za počasnog konzula Bosne, to je gospodin Bajsak, tako se zove. To je jedan čovjek, ima 85 godina, ali izuzetno vitalan, izuzetno pokretljiv, energičan, sa puno duha i tako dalje. Tako da, evo ja se lijepo je što je se direktorka sjetila gospodina Bajsaka, koji je stvarno
i slikao se sa nama. Ja ne znam da li smo im stavili tu fotografiju. Evo mi sve vrijeme pratimo što video zapis, što fotografije sa festivala. Ovo sjajno izgleda. Ne znam da li mi momci, Biljana i Oleg trebaju nešto da kažu. Evo ja čekam da ih uključim. Hasan je kazao 12 balkanskih zemalja je bilo na festivalu. Koliko vas članova ukupno bilo? Nas je bilo oko 40 članova. Da, što reprezentativnog ansambla, što mladinaca, ipak smo poveli i podmladak. I mogu samo da kažem da smo se divno proveli zaista, družili smo se kako sa drugim društvima, međutim još smo neku veću konekciju uspostavili međusobno, jer poseban je utjecaj kada vi provedete 10 dana sa nekim osobama iz ansambla i ipak se tada zbližite više nego ono kad se gledamo 2 puta nedeljno ili 3 puta nedeljno na probama i stvarno tada se dobiju neki prijatelji, možda čak i za cijeli život. Biljana, kojim ste se repertoarom predstavili? Ili to manje više onaj ustaljeni repertoar koji izvodite na festivalima ovog tipa ili uvijek se trudite, budete inovativni pa da nešto, recimo nakon neke pauze nanovo predstavite? Uvijek igramo neizostavne crnogorske igre. Ovog puta smo se predstavili samo sa crnogorskim repertoarom, to su bile igre iz Crne Gore, igre iz Boke i igre iz Spiča, odnosno Vrsute. I na koju koreografiju onako publika dobro reaguje? Jer pratite njihovu reakciju, otprilike gdje posebno se i oni sami onako ustanu pa zaigraju? Crna Gora, što zbog nošnje, što zbog poskočica, što zbog cjelokupne tradicije crnogorske, tako da uvijek najviše apluza i najviše zadovoljstva kod publike izaziva Crna Gora. Postoji li možda neka nošnja ili koreografija od drugih nacija koja se vama lično dopala? Ja lično sam oduševljena sa Turcima, što sa njihovim folklorom, što sa koreografijama. Grci su mi bili jako zanimljivi. Bili su i Rumuni dobri. Pretpostavljam koristite onako engleski kao službi, onako čisto za uspostavljanje neke osnovne komunikacije. Pa jel pričate sa njima o načinu funkcionisanja njihovih ansambla, po kom sistemu oni funkcionišu, kako se organizuju, kako putuju, koji ih finansira, ili bilo prosto prostora mimo toliko ovako zgusnutog rasporeda da se toga dođe? To rukovodioci ostave, do mi više gledamo se družimo. Pa vi možda da im nametnete ili da vam nametnu neku ideju novu. Je li bilo toga, Canu? Da, pazite, mi puno razgovaramo. Kako izvući par od sponzora, recimo? Razgovaramo, rukovodioci folklornih ansambala ili iz vodstva, uglavnom o nekoj budućoj saradnji i tako dalje. I naravno i o problemi u funkcionisanju i tako dalje. Problemi finansiranja obično sami snose troškove, to znamo. To je manje više svima problem. I uglavnom razminjujemo taj iskustvo. Evo mi, recimo ove godine, sad kreće nam 10. do 15. jula nevladina organizacija Montefolk, Skoči kolo da skočimo, 5. jubilejni festival, su organizatori, naravno Kids Budo Tomović i Dječji savez. Evo, sa ovog festivala će nam doći Turci koje smo tamo upoznali i tako da. Eto, mislim, uglavnom izaberemo neke ekipe i po kvalitetu nošnji i tako da, druželjubivosti naravno i sve te elemente ovako sabiramo i sumiramo i onda vidimo recimo onda iz pojedinih država dolaze folklorni ansambli koji njihovi gradovi imaju festivale poznate, manje poznate i tako dalje i onda naravno to je ta neka komunikacija. A ovo što kaže Biljana, gdje dobijamo najviše aplauz, pa mogu da vam kažem i na ovom festivalu. Naši momci kad obuču crnogorsku narodnu nošnju stvarno dominiraju i što stasom i što izgledom, a naravno i sa kostimom. Tako da su svi učesnici festivala bili izuzetno oduševljeni. Ovo nije hvala, evo prisutni su bili i Snježa i Oleg i kao učesnici naravno, ali to je tako, to je činjenica i to nije prvi put. Mogu li podsjetiti gledalce i vas, Marije, i sve ovdje da je folklorni ansambl Budo Tomović najstarije podgoričko kulturno-umjetničko društvo. Ove godine će slaviti krajem godine, ako Bog da, 70 godina postojanja. Izbilja imamo naravno podršku grada Podgorice, Sekretarijata za kulturu i sport grada, ali svaka podrška i drugih institucija organa je dobrodošla. Ipak su budžeti skromni za to što za sve naše želje. Pogledajte ove mlade ljude, studente, zaposlene i ostale. Zbilja mislim da su folklorni ansambli i naši, svi ostali u Crnoj Gori,
manje više, visoko profesionalni ili manje, edukatori naše djece i naših mladih, da postanu bolji ljudi, da više vole ovu zemlju i da još više treba svi mi da im posvetimo pažnju, da ulažemo, da stvorimo uslove da se razvijaju dalje i da obogaćuju Crnu Goru. Onda naravno odatle kreće osvajanje i Izmira i ostalih festivala širom svijeta. Kic je zasigurno onako... Evo, samo da se nadovežem na Snežu, što se tiče ove proslave 70 godina, ipak je to jedan ogroman period. I ono što ste me pitali u vezi program, za tu priliku pripremamo baš specifično. Baš specifično. Ja, on će biti dosta, neće to da bude klasični koncert i tako dalje, nego će on imati neku svoju zaista težinu. Kada će biti održan? Pa tamo u decembru smo planirali, još nisu naravno datum, evo u pripremu smo i dogovor da se radi monografija, ogroman je to posao, 70 godina je. Ovo što kaže Sneža, najstariji u Podgorici, ja bih rekao što se tiče folklornog samo, ne kudovi, znate, kudovi imaju razne sekcije, ali što se tiče folklora, ja mislim da je možda i najstariji u Crnoj Gori. Pričat ćemo naravno do decembra, ima vremena, Bože zdravlje nas i naravno majke svih kulturno-umjetničkih društava u opštini Podgorica. Činjenica da Kic onako je dugogodišnji partner brojnim i ansamblima i organizacijama, plesnim udruženjima i mnogim institucijama, prosto ste na njihovoj strani i uvijek ste tu da apelujete, da im se pomogne. Onako ustanova, odnosno centar zasebno dobro funkcioniše, čini mi se onako, evo na mail jutarnjeg, baš smo pričale Snežo, ne znam koliko samo stiže informacija o zbivanjima, da kažemo, eto, da izdvojimo neka aktualna, da kažemo do kraja možda juna šta je na programu. Pošto nekako mi je drago što sam na čelu te kuće i dalje, što i dalje proizvodimo divne mlade ljude kao što su ovdje ovi u studiju, a i brojni širom Crne Gore ovih dana. Tako da su sinoć, na primjer, na festivalu dramskih amatera u Bijelom polju predstavili se članovi Kicovog Dodestovog dramskog ansambla kojim rukovodi Sejfo Seferović glumac. Nadam se da su bili izvanredni, čekamo rezultate. 10. je glasanje, čućemo da li su osvojili neku od nagrada, želimo im sve najbolje naravno. Danas proglašavamo najbolje na školi retorike Kice Budo Tomović, već druga generacija, u 19 sati dodjela diploma, a divni polaznici te druge generacije odlučili su da Kicu i nama za uzvrat poklone 3 stabla i da ih zasade negdje na prostoru, tako da vjerujem da će vaša ekipa doći snimiti kako, eto, simpatično je kako su izabrali baš način kako da se zahvale jednoj instituciji za sve što su proživjeli prethodnih 3-4 mjeseca uz podršku veliku profesora Radovana Radonjića koji je rukovodilac te škole, kojem želimo oporavak jer je trenutno u bolnici, želimo brzo oporavak i da nam se vrati zdrav i nasmijan. Ovih dana ćemo slaviti prvi rođendan portala jedinstvenog u Crnoj Gori Culture Cornera. Sjutra je otvaranje velike izložbe u Kicu, najbolji radovi, gdje djece vole da ih povedu na kulturne događaje. Jedna od institucija najomiljenijih je naravno i Kic Budo Tomović, već 50 godina. 21. juna na Svjetski dan muzike, jedan veliki koncert, a prije toga naravno puno događaja, skoro svakog dana makar jedan. Nek svi naši gledaoci i slušaoci posjete sajt kicpodgorica.me ili Facebook stranicu, informišu se zbilja puno kvalitetnih programa, gratis ulaz, puno požrtvovanja i svi su dobrodošli u srce kulture grada, naravno. Vratimo naravno naš program, tu je Podgoričko kulturno ljeto, te ćemo se Snežo sretati i sa učesnicima i organizatorima. Vam još jednom čestitke iskrene na sjajnom nastupu. Čekamo decembar, do tad se družimo, ujutarnjem bit će povoda, ne sumnjam. Nadam se da ćemo biti prije decembra. Evo ovako, u najavi je jedna zaista sjajno jedno gostovanje, ali o tom ćemo potom. O tom potom. Hvala još jednom. Hvala vam.